Pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u prvi video u kojemu ću vas naučiti kako da napravite jedan nevjerojatno dobar trik koji će zeznuti vaše prijatelje, a ja se nadam u prvih minutu da će zeznuti i vas. Prvi korak koji moramo napraviti, stavite vi kod kuće ovako ruke ispred sebe. Znači vi to sad napravite dok gledate ovaj video. Odlično. Zatim okrenete ruke tako da vam palčevi idu prema dolje. Znači ne ovako, nego prema unutra, palčevi prema dolje. Odlično. Desna ruka ide preko lijeve i ovako zaključate prste. Odlično. I najbitniji dio je da spustite palčeve prema dolje. Odlično. Znači palčevi moraju ići potpuno prema dolje, ovako, tako. Odlično. E sad, dobro se skoncentrirate i sada okrenete palčeve prema gore sa oba dvije ruke i raširite ruke. Ja vjerujem da ste vi sad već zapeli. Zato idemo na objašnjenje. Ok, da bi mogli napraviti ovaj trik potrebno vam je jako posebno sredstvo koje je jako teško za nabaviti i kupiti, a to je ruke vam trebaju, samo vam trebaju ruke i to je to. Znači ispružite ruke, ovako, okrenete kao što smo već radili i najključniji korak je kada dođete ovdje. Kažete da taj neko kome pokazujete spusti palčeve prema dolje, vi zapravo jednu ruku maknete i pokažete mu na palčeve. I u tom trenutku vi okrećete ruku zapravo na drugu stranu i u tom položaju možete okrenuti palčeve prema dolje. Znači, vi ste zapravo u ovom položaju kada napravite ovo i svi vaši prijatelji su u tom položaju, ali vi kad pokazujete, odraćate njima pozornost na njihove palčeve i vraćate ruku zapravo u drugom smjeru i tako možete onda okrenuti vi palčeve prema dolje, a vaši prijatelji niko neće uspjeti okrenuti palčeve prema dolje. Prema gore. Vidimo se, nadam se da vam se svidjelo. Ako je, naravno pretplatite se, lajkajte ga i napišite u komentar da li vam se svidio ovaj trik. Ako je, da li možda želite još koji trik da vam otkrijem, zato pišite u komentare, to mi je jako bitno. Vidimo se, bok!